Leroborobo la COVID-19 le tshikintse lephata la bojanala mme le nnile le manokonoko a utlwalang mo ikonoming ya Aforika Borwa ka kakaretso. Dikgwebo jaanong di samagane le maano a go itharabologelwa. COVID had a major impact on the sector and a number of businesses were closed. So together with, as government, together with the private sector, we're collaborating in all our initiatives so that we can be able to restore confidence within the tourism businesses. Lephata leno le latlhegetswe ke ditiro di le dikete tse 170 ka ntlha ya leroborobo. With the support that has been given through financial means and affording businesses to showcase their products at most of our trade shows, we're able to give them an opportunity to be there and be visible, because some of them do not have the capital to be able to showcase their products in some of these trade shows. Hotele ya Kgwedi ntse dira mo Mpumalanga sebaka sa dingwaga. Batsamaisi ba yona ba re ba ikemiseditse go tsepamisa kgwebo morago ga leroborobo. Hospitality industry was knocked very, very badly. It actually crumbled a lot of establishments, closed a lot of industries and branches across the world actually. Hotele ine e dira ka badiri ba le mokawana fela ka motsi wa leroborobo. Dikgwebo dingwe di santse di leka go itharabologelwa. With the pandemic, I mean, having started in 2014, then the pandemic comes in 2020, it was like, wow. Just when we were starting to do good, the pandemic came. So we haven't really fully recovered from the pandemic. Aforika Borwa ke kgwedi ya bajanala ba le dimilione di le 15 ka ngwaga, mme o tiile moko ka bokamoso ba lephata leno. Palo ya baeti ba monogae e tlhatlogile, mme se tla potlakisa go itharabologelwa ga lephata leno.